medofo esiedua PIWAK natural health ho no free a wabai na wo maduro no ba kope PIWAK 3p garlic mixture ba kono a na ne ye woni padua mu no one ba bedi nkomo enyi free ha na entie bi obapa mu akwaba bibia boko dog nso ho ye na Adom na ho ye pa mo adwuma na wo ye no 3p garlic mixture yentie nyarwa ahodo a esa sa meda wase mede enchia efi PIWAK natural health asweye ede ma Adom TV ene Ganafo nyina mesawa da bia ya wo hwe me ana se afi na wo hwe me for the first time na ye do party garlic mixture no unkope ebi nto ne yade bi tietie yade bi ha yade bi to so a wakosa wuntimi entu ase amsewa da dwumede nya be ko na wiye no tutu make up from shop akope bi ato ana se yade bi to so a we signs and symptoms na wankasa wonti ase wuhia doctor obecha ase atie tumro kwan fa yade nya de fa so e baaye na mo wache wadu pa 3p no wakwa akono mamsewa da Dr. Nelson mototi wa krado se obeti na wo yade bia waboa wo ayi afri wo so na so pese wonya wonti ase akọ Google akọ search say best herbal medicine 3p garlic mixture so still o pese wotie na wonyanti ase fi main source no wa doctor wa ya krado se obeti o na to ne bo ase achechu mama wonti ase nso awie pi de amount for Dr. Nelson mototi 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Dr. Ayakrado anope freno na eno no eni enkomo anope de me no ba be kasa afa the importance of vitamin C ye hia se ne bia enya vitamin C e woni widie mu nse ka hu se ni padua na kasa no etimi produce vitamin C emfa ema ye nyafe nnuane a ye die mu fruits a ye die ene enu a yanom no ho nom na ye vitamin C efi na vitamin C nso abo ni padua ni ye pa ni padua ni ye koye ba se woni widie ne be ye fe wo se ne unom mpem beti tutu fine ni nyina enyida vitamin C eso nipa bia nso woni afidie wo ho na fon ofon ye dey ewo ho efidie etwa ye ho ahie nyina se AC fridges nya de etwa ye ho ahie nyina ye na free radicals be dey efri mu eba e de yade kodie wo ebebu ni padua yade akwanko ebebu ni padua so vitamin C ewo ni padua mu a sa yade ni nyina no esi ano kwan e de fi ni padua ho e de emaw e na afen so ebusu immune system no pa ye kwa ye be wo so yoku adwuma so wi dware shata de nante koba nyina no e ye immune no so immune system no go fama wuntimi ensori mpo enkwa adwuma na so wuntimi nsori emobra se vitamin C wo mu a ebusu immune system ye dey e de emama atimi jan na so brane etimi ye adwuma bi etimi bobra enye sikapa bi e di efim e na sa bre akomayade ase akomayade kum ni papa e na yakoma no so e na ye hair chamber e produce moja anase pumping moja de mani padua no de nwane nuo ni oxygen e ko na makwa di dwuma ti so akoma no ntimi pumping moja e mfa ma wa ya na oni padua na kasa timi ni adwuma ta se ne wo se dey eya no nti sa vitamin C e wo ni padua mu a ebre wakoma yade bi ase e de emaw e na afen so wo memory unsi ye nyine ku ye nimu na ye memories ni adwendwen na ye take from e de ma obu wakwa wo nyine no ba bia enzo so woni ne di nkoma say ye few minutes bi na ne re afia set date e de amount interview date bo se no afro wase yawo date ne kwa da be ne re fi me pa cho num 3p garlic mixture vitamin C na ewo mu no e ba boa wo ama wa adweno aye international memory no aye intact e de amama bibia waka akai japade bi a wa ye dwuma bi a wa peja wo real a wa cho ba bi o sika wo ni nyina wo be ka akai ni nyina so be se wa adwen mu emma e na afenso wa sha esan emma na ju high blood pressure o high blood pressure mojabroso e manage e de mouth mojabroso e wo so na wa nkanti na wodware mpo na wo nsuo egu tirimu a wutimi twahwe koto ekopina nanom e wo ansia nutu na bia me ka che wo se wodware a di nkanfa nsuo ne gu na ase ansa na no body temperature no empeke ansa na da ye dey wodi egu tirim se vitamin C wo ni padua mu a o high blood pressure na be manage pepepe e de amount e na wrinkles obi wo ha wo nyinu ba bia enso nanim nyina emu mo be ka se wo asi edu aye makeup me pa cho se vitamin C wo ni padua mu a with or without makeup no still na woni ma dey e da so fefe e na afen so obi wo ha wo se ye nyini obu a wo se o ye mi wo pale skin mi wo oily skin so vitamin C wo ni padua me fa wo ni oily skin ni pale skin ye be dey e ba wo so be sisi o we dem be sisi wo ni mama ye dey o kala no na sa o skin o we dey no atoso te se akoda foforo e die e na se kuro ton ho ewu ntem
onya diabetes but ekuro to wan say ye na enwui ono vitamin C ekuro to wan be wu ntentem kra de afi wakọ e de amount e ma nkwamwo no blood vessels no ho ye din ye pa ekutia yare wa vitamin C wo mu a e ma nkwamwo no ho e ye den na sana me din kan no esiesi o skin e de ma mpa cho ba abosomi bia no se ewu bu nsa na wo tiam no wa ya ase e ya wo ya na sabe mpredwasa wo gya wo nan wo fie wo ntimi di wo ntimi na wa ye hoya unya tripi garlic mixture ebebo wo ye pa wo timi bleed sa bleed bebrebe no wa ye se yare fo nyanga nya tripi garlic mixture be moderate bleed no e de amount wo de no e ma bebrebe ban keten obi so woni de intervals no wo 6 months 3 months na wo mu ninsa wo bu ninsa mo de ne tun Petripi garlic mixture 3p garlic mixture ebe yini nyina afi wakọ ede ama na afen so bu nsawi a ayase keka ni nsuo fi ni ayase won sa cent bia na baba wa ema confident na akọfom no unya 3p ebe yini nyina afi wakọ ede ama stroke diabetes unya 3p a ni nyina ebe dwane ede afi won temperature 3p eye garlic odoma kuma ha manu bna papa bi na team of doctors from PIWAK natural health aka wo mutida bom atwen juice na ewo mu no ema ye minerals ema ye vitamins sa hu ye nipa dwani mu e de ema nti sa wono mu a eboa wo ama yade bia yade kwanko bia esi nipa dwano ano kwan e di free wo 3p so vitamin C asane ma obeka sa si edua wo se 3p ye mfensi jaso na nsuo nso mfranso liquid form na ewo mu e de ba de vitamin C na ewo mu sa ne sa wono mu a beboa wo esiesi already no e de ama okọ herbal shop oko pharmacy shop so upebi ato a ubenya bi ato garlic mixtures adults so 3p na wo kwoto a meso no amoni ada ho na wa ya ahwe no so 3p na yeyi ama ya kacho se ebi ni ho na emum ada garlic mixture bi wo ho ye adwuma te 3p ampa acho enyi ntum eye ntro na wodi e de acho 3p adwuma na ye no eye sonko kwanto kwoto a na wa ye ahwe ye kuma se fo enko dani herba colinac herba criske herba tamalefo yenko wofa kwadwo herba wa Umini awe enterprise Kofaridua Gapson Pharmacy de ben total 2 no Bendo Pharmacy ho yenko Abelsam Takrade yenko AA Mensa yenko kwafo nyina yenko Isaac Justin Anasa Hillside Pharmacy o kanshifo yenko Wedma Anasa Kingswalk Pharmacy UDS Monko Charles Pharmacy open do so to a ubetimi akọ kanshi Angel Herba no akọ to de akọ akoto me so frɛ yen e was 0248 92 88 24 0248 92 88 24 and after 0201 00 00 21 0201 00 00 21 3p garlic mixture naturally organic kopebito na emwao yada se papa ai yada se pa 3p garlic mixture kokope bito na emwa bibiche wadu ya namba na wo no frɛ na ne mpenifo enkasa